أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاغان عزيز، جارك دي أم سيرة نبي عليه الصلاة والسلام دقل سيداي ملا محمود تبياتي أم بهفرنا صحبتا بوري در حق هجرتا مسلمانا قفيلة أول جو هجرتي حبشستاني كربون قنجيا جو نجاشي مسلمانا كربو ماش هفرة قوتبو إجا خبرك فر دقه مسلماني حبشستاني دبيجو ملتي مكي مسلمان بويا مسلمان دفقرن بشتي جو دفقرن تين دنرن جو وای ملت مکی هجی ازیتا خود مسلمان دومینه و مسلمان نبونا رسول الله علیه الصلاة والسلام جاره کدی قفیله کدی دشینه جم نجاشی ایجا ان شاء الله امی و صحبتا خوا بحثا و قفیله دوا بکن. سیدا کرم کنون خیر هاتن. خیر خود لو خود جورازی بام تماشاوانه خو سلام و حرمتی خو پیشکشی تواد کن. سیدا صحبت خوی هفته بورید ما باشا هجرت حبشستانی یکم کرد و براستی مرسلا گدودی بالکش دور ده و منانی بو زمان من حزکن همه بوان مرسلاتی که من صحبت خواه چونکی ما بحثا حمایه کرد و ما گفت بو هر اصحابا کی پیغمبر علیه صلوات و سلام دما خواستم بزی ورن مکه و اسلام کی قبیله بنی کنانه پرسین گو ما راست گو خلق مکه اونی بحث حمایه بکن. نه سیدا حمایه نخواستم عثمانه کره معزون بن حمایه ولیده کره مغیرت کتی مکه در با مسئله کوانی بالکشه یتخوازمه بینم زمان جا اسلامی قبیله بنی کنانه جو مهاجر ارگو گو تشکیورتون محمد سحر خلقه چکر پشتی گو سر چکر مش قریشی به حمدی خواه ربی وی حباندن چون سجده گسهرای بطال جیبو قریشی بهش خواتن و دی سانه ارتیا خواه دوام کرن مسلمان افهم کرد تو اصل و فصل جبه خبر ارتونه ربو خواستن هر یک دبن حمایه مشروع کیده داخلی مکه ببن حمایه ناف عرب آده عادتك جكم ده مشيابو هاتبو وقاعده وقرال نيوه بون مثلا انساني اشراف ودولمند انساني خدي عشير قريبا حمايه بكرانا يعني يكي ظلم لوان بهاتا كرن خو بس بارتاي كي خدي عشير يا جي دولمند يا جي سروك واشرافكي كسك نقاري بتكلي بابا حتى وي سروك واشرافي دشو حوشا كابي بدنگه کی بلند اعلان دکر دگو فلان کسی لای فلان کس جنها و شون بن حمایه مدهی دوی کسک تکلی وینه بی و تکلی وینه دبونجی چاوا تکلی ببا اوی حمایه دابو علیکاریا و یه مظلوم دکر گلک جارا بلکی نابینا دو قبیلات جی جبو حمایه دهات جوتن شروع پفچون چه دبو فقط گلی عرب به تایبەتی مقاطعی لێ مؤسسه دکرد چونکی تەv محتاجەها بوو وی واریدێ gelek cara قبیله جودا سەرۆکێ wan ئینسان حیمایە دەکردن çaxa li muqabil hev hurmeta hev negirtana ev müessese tu armanc û gaya wê nedima û nedmeşiya jî ji ber vê yekê jî eshaba wan divê her yek dibin himayeyekî daxilî Mekeyê bibin û her yek ketibin himayekî xeber şandin heta sohbetê xwe yî pêş tê em ê bibînin dem dem Pêxember aleyhisselam jî muracaetî vê himayê kirî mesela wexta şitayî fêvegeriya yê ketî bin himaya mit'umê kurê hedî yani mit'um 10 roja wî mala xwe kirî mêvan sibaha ew û şeş layê xwe şûr û çek û silahê xwe pêçanê danî kelekê Pêxember aleyhisselam û
ويبرنا حوشاك يعني هابي تفهم توافق سيدا كدي إنساني جوند بن حماية كده فقرابانا إنسان كي جوجبي باجاري دركة تبقى جار كي دي جو هاتبا جوند بن حماية مالباتا كده هاتبا حياتاوي تهلو ين كده تالو وسط. كده بو بلي بلي يعني عجبور أصحابي جد بن حماية كتير أبنج مسلمانات هنيرا نج مشرك أجي درباس بو يعني بلي جبوا مسلمان أجي جبوا مشرك أجي قاعدك كليبو يعني كليبو بلي. إجا ناب أصحابات ده هو عبد الله كريم مسعود بتني بحماية داخلي مكيبو شو عبد الله كريم مسعود نقريشي بيجرتي قريشي عيب فقط بابو قالي يجبر ناب قريشي دمزم بو هر کسی بچاوی قریشیتیه لیمزد کرد کسی دمک وی حمایه بکرا تو نبو بسری خود داخل بوی گوتی حامیه خدایی او مبدسی کسی برنا دبراستی جی برنا دایی عثمانی کره معزون سیدا دبن حمایه ولیده کره مغیرت کتی نوا باجاره مکی صحبت خوی بورید جیمانی زمان ولیده کره مغیره سرک وزیر باجاره مکی بود یعنی هر چی قاس گلک تاریخ ده ناوی ابو جهل و ابو لهب درد کمن پیشنک دقدمینن ده حقیقت ده سرک وزیر یعنی باش باقانه باجاره مکی ولیده کره مغیره بود چما ولید چونکی ولید سروکه قومی خوبو سروکه زاره مخزومی ابو مخزومی شلا جماره ده مالباتا قبیله قریشی هر جماراوی پر قبیله مخزومی ابو ولید دولمند بو demek insan ki bakıl bu insane ne bakıl çünkü nikarin serok diye bakın Osmaniye Kore mazun jiş kabile beni cemuh bu Velid jiş kabile mahzumi ya bu haberiz Velid radışini Velid dibe tamam ezet edbin himaya xarre daxili bajer bakın Çağa Hazreti Osman dikavin ava bajer Velid bidesivi digri وی دبه حوشاک هابی تبع قریشیا جی لویر حاضره گازی دکه دبه گلی قریشیا اون تب بزنبن و عثمانه کره معزول دبن حمایه مدهی کسی تکلی وی ببه و مل مقابل خبیبینه حمایه خیلی سر ولی عثمان اعلام دکه حضرت عثمان دبه براستی جی مشواره کی از اتمسفرا اوین خوشی و حضور دبون کسک تکلی مند بو دبیز چون عبادتی خال حوشا کابه دکرن دم دبی مبرسوله خدار هفدیتن دکر کسک جی تکلی مند بو جوه هلید جی دبیز لگور حواله خار حد بو فقط دبی مدید حواله می هر روش دروش ازیت و تعدل وان تین کرن işkence gran وان تین کرن تین لوماندن و او راحتی از نواوی راحتیه ده براستی دبی به حضورتیک دو وجودام ده دلمه ده در رحمه ده تنگاسیک بکار دهات دبیز فکریم مگو گلو از چا بکم یعنی جبوگ از ve himaya sarxarakım az çavkım. Leysa dibe roş ki az çum civadaki nezi kabe bu dibe çand xorte Qureyşi la ve hawiya bun dibe medi şairek ji navawe civadeki şaira dibe ji dibe car civata doravi vit pesinin car vi tezyiq dikin car qarfa pedikin dikanin havra şadibim havra civat dibe miji xabara kelak awanda ناوی وی شاعری لبید سیدا دبل لبید شعرا خدگو الا كل شيء ما خل الله باطل دبی یعنی گو جبل خدا هر تشت باطله هر تشت جبل خدا باطله دبی چاغا بحثا خدا بو گو هر تشت جبل خدا باطله دبی هم از خدمین پیش مگو راست یعنی تراس گو راستی جبل خدا هر تشت باطله دبي شعر دوام كر شعر آخه دبي جو كل نعيم لا سحال زائل دبي جو بيجمان تبع نعمة فانية حضرت عثمان دي صادق قدمه دبي تدرو كر بجاري يعني يكم تراس جو جبل خدا هرتش فانية فقط جارا دويم تدرو كر چونكي نعمة جنة باقينه تدي خدا عز وجل جي ده قرآن پیروز گلک آیت ده دبی هونه دائم تید بمینه یعنی نفانینه نب درباسوکن نعمت جنتی دبی تدرو کرد چونکی نعمت جنتی شعر رد بیش لبید رد بیشی فانی باقیه لبید جوه احترازه حضرت عثمان پر عاجز دبی چونکی لبید ناف قریشیه ده
خویا بوو شاعرێکی وەک ڕۆژنامەگەری ئیرۆ مەسەلا بەڵێ. ئەو غەستەجی ئیرۆ مەشهور هەر کەسی لێ گوهدار دەکرد نامدا بوو دەبێت چاغات ناو جوات هات دەرەواندن دەبێت لەبیت مشرکێ دۆرا خۆڕۆگۆ و هون نابینن یەک حەقارەتێ لمتکی و هون تەف تەماشە دەکەن هەی کەسێکی گۆ دەرساو یا بدێ وی ئەدەت بکە تونەیی ناواوەدێ دەبێت مشرکێکی ڕابوو سیلاک حەزرەتی عوسمان خست شەقامەک لێدا حەزرەتی عوسمان دەبێت چاوی بێ شەقامێ برین بوو زۆرە حەزرەتی عوسمان دەچێ حەزرەتی عوسمان پشمان نابێژ بۆ ئەو شەقام خوارە بوو چما چونکی براییویش خۆت بن ئەزیەت و ئیشکەنجادە بوو دوێ نابەرێ دێ بەریا وەلید حەزرەتی عوسمان هەرجەم لەبیت دچێ جەم وەلیدەی کوڕی مۆغیرە دەبێ ئەی وەلید هەتا ئیرۆ دەمە حیمایە کرد ژنەها و بشون دێ حیمایە خۆ سەر مڕاکێ وەلید دەفکرێ دەبێ گەلۆ حیمایەکردنا خۆ دێ قسوون کێماسینە مەکردن گرتو دەبێ حیمایە خۆڕاکێ یاژی کەسێک تێکلیتە بوو خەبەرامژە چێ نەبووی حەزرەتی عوسمان دەبێ نەخێر دەبێ ڕەبێمێ وێمە حیمایە بکە ڕا دەبێ وەلید دچی دیسا هەوشا کابێ حیمایە خۆی لەسەر حەزرەتی عوسمان ڕادەکە پشتی ڕادەکرد لە قایبێ جواتێ دەبێ و ئەف جواتا قوڕیشی شقامەکە لە حەزرەتی عوسمان دەخن دەبێ دوێکێلیکێ وەلید جی دووەڕە دەرباستە بێ لە حالێ حەزرەتی عوسمان دنەڕێ دەبێ عوسمان بنانەت بن حیمایە مدا بە کەسێک تێکلی تەنەت بوو ئەف شقام تەنەت خوارد تو کێم نەت بوو وەلید جێر دەبێ حەزرەتی عوسمان ژێر دەبێت هەمبەر بێ احترازاوی دەبێ ئەی وەلید حیمایە حامیە هەری مەزن بێگومان خدای داڵایی وێ مژی و چاوە هەواڵێمە حیمایە دەکێ وێ مژی و هەواڵێمژی حیمایە بکێ و دەبێ حامیێمە شتەمەسترە یعنی بەرێت تو ئینسانێکی وەکمە بوو تو ببوو حامیژمەڕێ فقط نها حامیێمە شتەمەسترە دەبێ بێگومان نها ئەس گەلێکی شتەژی خورترم حەزرەتی عوسمانە دەبێژی پشتی وێ مەسەلەیژی دەبێ هەرچی خواست وەلید تەکلیفا حیمایە لە عوسمانێ کوڕێ مازوون کردی حەزرەتی عوسمان قبول نەکردی گوتی ئەس جی وەکە هەواڵێ خوا دەبەر دەژی بڕاستی سەیدا تشکی دەردکەوە پێش مەسەلا ئەسحابەی پێغەمبەر عەلەیهی سەلات وەسەلام تدی حەدیث کرد پێغەمبەر عەلەیهی سەلام دەبێت شتێک هۆنج خۆر دخوازن هۆنج برایە خۆر نەخوازن حەقی و ئیمان نانیی چاغا یەکی جوان دەدیت براژی برایەوان دەبن ئەزیەت و تاعدە و زۆریە دێ و ئەوژی ناوار حەتیە دەدژنن زۆراوان دەچوو دخواست شەرتێک برایەوان تێدە دژنن ئەوژی دوان شەرتادە دەرباس ببن یعنی خەرحەت نەدیتە عوسمان هەکەر چقا جەسەدێوی دەربە خوار بێژی ڕوحێوی خۆشیە ڕوحێوی ئازاد بوو بەێ و بەریە هەنگی ڕوحێوی سقنتیە دەبوو دێمەکی بۆ دەدیت مسلمانە ئەزیەت دەدیت ئەوی درەحەتیە دەبوو مخابن سەیدا دەوێ دەمێدا ئەم vێد ناوە ئومەتێدا نابینن یانی مەسەلە ئالیکی جیهانی مسلمان پەرچقن لە ئالیەتی مسلمان دەناوا ئیسرافێ و گونەهکاریەدا خۆ نۆق دکن ینی ئەڤنا يعني شو حقيقة سيدا غير يجي مثلا قالك دوري دنياي برايمي مسلمان بمهابل كي بسالا ناچن مالي خا چكو سلاحي يوم بوان جبو بلند بونا ديني خدا السريتشيا بأهل كفر وشركة جنگ وجهاد دكن قالك باجاري اسلامي بومبا بسر باجاري اسلامي دي باران جبني دي باجار تي خرا كرن انساني براي مال برچاوي ما تين شي كرن ماليوم سرما دي خرا كرن ام مسلمان جي قدحي ما يشاي دستمده ام لبر اكراني تلفزيونا رونشتيني دماغ امان منظره تماشا دكن بلكي قال لك جرا ام دون واخ وقت دي چاني سريوان يعني بدوا بلكي ام دليخا ايشاندنا دليخا ام بدليختين زمان فقط ويانا كافية يعني لازم بدعاء خا بمال خا بروجوا قوامي شيكن هر صحبتي همي جوات دي
جivîn û cemaata de em حالê Mislimana hemhal sa zulmawanî ki tê kirin em dengê zulma gilwan tê kirin elan bikin li dünyayê bela bikin di rojnama de di kovara de dergiya de di televizyona de di radya de yani ancak bi vî şeklî em karibin wesîfa xwe ew jî bi heqî em bijînînin çünkü li cihekî ceng û cîhat hebe li cihekî xizmet hebe xebata îslamê hebe lazim ji bo pêşketina vê xizmetê bi tevê îmkan û quwetê xwe em bibin palpişt ji wan birayê feqet îro em weya nakin belkî ihtiraz nîme em dibin sînor hene ji bo em xwe bigînin wan gelek tiştê fermî dewlet ji me bixwazin hene ame jî dewletê de jî yani em bê ew qewmekî başxane em qewmekî başxane coğrafya ve fizîkî olarak yani ew başxane em başxane feqet kesêk bifikirî heqûqê biratiyê heqê biratiyê derdê ümmetê ji xwe re bike der bi rastî jî gerek alîkariya van birayê xwe bi şeklekî em bikin ya xerîb jî nikaribin ya xerîb ew e Seyda xwe ji rasî bê yani got îro Misliman mesela zê bil Filistînî birayê me ne yani ji bo got herin camiya Qudsê de li mêş dikin mesela Yahûdî dibine engel ji wara dibine qedexe dikin mesela xweşik îbadeta xwe nakin em dema gomlû dinerin mesela dilê me bi çewtên behsa wa dikin yani wiha em dixwazin bikine rojeva xwe de wa yani hani ev baxê îmanê gerek tît Resul aleyhisselam bê mesela ümmeta me ke cesedekî wahida ma got ezayek jî li cesed bêşê gerek cesed tev bêşê yani cesed peva münasebeta wî heye tamamê ezayê cesed mümin jî felç bûbî jî nayêşin Seyda belê êk felç bûbin nayêşin didî ezak cesed felç bûbî tu ezakî wî kerê jî bidê nayêşin demek insankî ser halê Mislimana neyşe îmana neyşi Seyda ruhî wî felç bû ruhî felç bû ew baxê nava îmanê got merefeva girêt de ew çû cenne hemû xeme belê Seyda Rabbi alemê wê şuurê zanînê inşallah bide yani Osmanê mesela Hezretî Osman bin Mehzûm mesele bînakê himaye rakiriya neriye got mesela eziyet Resulullah aleyhisselam dibe li hevalê wî dibe û ew di rehetiyê de ya heqetan jî demek ki divir da yani gîret pê hatiye yani digel got çavê xwe hûn dakiriye ama qelbî rehet bûye dilê rehet Allah qismê du dade em ê werin Hezretî Ebûbekir Iraqî çawa wî jî xwestî hicretê Hebeşîstan bike bin û daxna bi rê de giyaştiye mihebkî wî kevne wî vegerandî mişwarkî mayî ew ji wek Hezret Osman fikirî piştre gotî wer hîmaya xwe rake ji min nelazim ev rehetiya te ez ê jî di şertê hevalê xwe dibijînim yani hevalê min çawa bê hevalê min eziyet wan bibe wera li min jî bibe dixweşiyê de bibe wera li min jî bibe feqet Seyda ev me kêfxweş dike elhamdulillah divan salê paşî de nexwasim ji sala 1990 şûn de gelek xuşk û birayê me yî got bi vî ruhî xwe xemilandine û îro derd û kulê ümmetê par dikin xwe re ji xwe dikin hemû xem ji bo wan dem dem derdkevin meydana heta dem dem li hudûda napirsin sînora napirsin xwe digînin birayê xwe dem dem di warê aborî de ji bo alîkarîkê bi wan re bikin ji wan re mesrefekê perakî kom bikin bicivînin ser hev û di ekranê televizyonê xwe û di radya de û di govar û rojnama de gê ê derdê vê ümmetê derdê li deverê pirsgirêk hene vî dengî derdixin elhamdulillah derketî yan ji vêya jî muhîmtir gê ew rêçak ev eshabetê derbas bûne îro em dinerin herêma me jî gelek birayê me bi vî şeklî di wan eziyet û tehdadê derbas dibin birayê me yî got hundir keyf û şahiyê de aynok Osmanê kure mahzûn rastî jî bêhizûr dibin yani gelek birayê me bela û musîbetin tê serê wan em bawerin hinek birayê me divê xwezî bihata ser me û nehata ser wan birayê me dîgel em zoriyê û tengî û tehliyê naxwazin jî wê temenniyê dikin gelek xuşk û birayê me ev jî di derêdan gê sünneta Pêxember aleyhissalatu vesselam rêça pêxemberî gê ji ümmetê reştiyê herêma me tê şopandin elhamdulillah yani
ما أفهم كرز جوي حركتها جوي الثورة عثماني كوري محزوم جو مؤمن جسدك واحدا يعني مؤمن جو أجر برايمد زيادة دبن واستفراهية وراحتية وخوشية دبن قرك هدانا مرف نوي يعني مرف هناك كفينا هناك خبات وخدمتي جو مرف خب كي حالة مسلمانة دروما مسلمانة ده بله سيدا ام هاتن لسر هجرتات دو جار كدي يعني قافلات دو جو هجرتي حبشستاني تكن سيدا يعني رسول عليه السلام دفش حبشستاني نابردي الا يتخوازي قولوش قواتك هبه yani. Avahiyek duhas vur avabı Peygamber aleyhissalatu vesselam. Çünkü gelek hedef arman cuhayivi habud Habeşistan'ede. Heviyavi habuş Habeşistan'ı. Jiberve ki pişti hicreta yekem u muhacir şundu ve gariyan. O koji kerem kir. Devce bernada Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şu pişti ve gari müşrike Mekkeji her çu ازیت و تعدی خوی لسر منه موحد زیاده کردن شداندن یعنی گوهر نکوی این بردسته ما این بردسته ما و ارمانج و غایا پیغمبر علیه السلام و اصحابی فرق کردن یعنی باز فرق کردن که پیغمبر علیه السلام نجبو رواج بر ازیت و تعدی اصحابی خبره کردیه جبو اسک آلیکار اسک یدک گل حبشستان آواب که جمکیر به آلترناتیف که پیغمبر علیه السلام هنک اصحابی خو شاندنه و دولتا دوری ولاد جبر وی که جی مشرک مکه روز بروز ازیت و تعدی خو زیاده کردن لسر من موحد جبه هلی ده براستی جی تاریخا نبوته نخاسم سال نبوت چارا حتی چونا طایفه جبو من موحد سالنی پر زور و زحمت انسان یعنی من موحد براستی جی نوا آگر دیجینی اسلامیتاب تمامی لمکه ببو گملکه کی جا آگر ببو فیستانه کی جا آگر کسی الخواد کرد محقق جگودی جسدیوی آزانی جسدیوی شوتین اصحاب پیغمبر علیه السلام همه دوان سالاده ایگو ازیت و تعده ندیدی تونن تاریخ ده مره نابینه هر یکی بشکل کی ازیت نه تعده ندیدنه کشاندنه و صبر کرنه هم بروان ازیت و تعده خواه حتی هنگ جوان بنوان ازیت و تعده شهید بونه جبر گو صحبته های بوریده ام مرسله هنگی برفره معانی بو زمان ام دیسانه کم ناوان چونکی تماشاوانه ما مشوپاندن يعني از وی پرسم سیدا مساعده و يعني هجمار وانی گو قافله دواده چون سیدا قافله دویا ست و سه کس چون نوا اصحاب پیغمبر علیه السلام دیساد دیروگوان دبیجن دبی پیغمبر علیه السلام دیس اصحاب حکم کرد بوان شوری جبو شاندن جی دیس پیغمبر علیه السلام وان هل بجارد yani keseki برخوا نگو کازی هرم پیغمبر علیه السلام گفت فلان کس تو yani civatek jnava ashabê xwe nexan got hûnê herin Hebeşistanê. Evana jî neqandina wan dîst ne tesadüfî bû çünkü navê van ashaba teva di kitabê siyerê di tarîxa dê derbas dibe însanî ji her malbatê ji her qebîlê bi nava van kesa de hebû ji xwe dibe çûna di dadê. Ceferê kurê Ebu Talib mesûlê wa bû seyda. Cefer Hazretî Cefer mesûl bû Peyxember aleyhissalatu vesselam nameyek jî danivîsandin da Hazretî Cefer gohûn çûn vê carê vê nameyê bidin mezinê Hebeşistanê Necaşî û selamê milêkin وقت نمابد قسمه دو دادم نامه بینن. اما نامه بخوین سیدا مشرک دیسال پیوات چنش خو؟ مشرک دشن سیدا. ان شاء الله بریا مشرک پیوان کبن اما نامه یا پیغمبر علیه السلام حضرتی جعفر رشانده نجاشی رشانده و میبینی زمان اف هجرتا دو سیدا سالا نبوت ششمین ده بکار هاتیه. یعنی پشتی وگرب هشت ماه نه ماه پیغمبر علیه السلام اصحاب خبره کلیه. بلکه جی دوی مشواری ده دخست نتاف قریشی فهم که به قریشی
piştîvê çûnê wê tevgerek çawa bikin wê stratejî û polîtîqek çawa bimeşînin belkî Pêxember aleyhisselam dixwest wêya fer bike mişwarekî wan temaşe kirî li wan mêze kirî nerî hovîtî û ehmeqiya wan weke berê Pêxember aleyhisselam ew armanc û hedefa ji bo hicreta yekem danî bû wê armanc û hicreta xwe armanc û gaya xwe didomîne radibit sala hicrî şeşemîn de Pêxember aleyhisselam sed û sê eshabê xwe dişîne bi bal Hebeşistanê de. بله تماشاوانی عزیز هیئتا مشرکه لپی مسلمانی حبشیستانی دچن و دخوازن جار که دی و وگرین انشالله امی پشتی نوبره امی لسر و هفپیوینا گو هیئتا مشرکه و جحفر کره ابو طالب امی لسر و بسکن انشالله جمع نفقتن. بله تماشامان عزیز ام دیسا بسیرا رسول الله علیه الصلاة والسلام ما بحثا هجرت حبشیستانی کربو ما گوتو مشرکه سیدا مشرکه و هیئتک پای مسلمان شیان دبانه ما گوتو بحثا وکر يعني تديت يعني مشركة تخصت كو جاركي ديوا بيننا بردسته خوا فقط في نقله نفس شكله او يعني بشكله هديه ودياريه جوج نجاسيه بشيان سيدا سيدا ونحزكم بريام درباسي ورببن بله برياوي مرسلاك دي مهم هي تخازن بحثاهم بكم وبشتري ان شاء الله دمام ما امي بحثها هي تام مشركة بكم ما ان شاء الله برنامج ددم هيك كلام داربن سيدا مش مهاجر ديسا وك هجرتا يكم بدزيج مكيدر دكتن بله پیغمبر عليه الصلاة والسلام ديسا تفديراوان داني گو کسک بوان سر وقت نبی درکتنا وان سر وقت نبی چونکی مشرکا اصحاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام گاو بگاو دشوپاندن تفگاره وان جنز دشوپاندن ولگور تفگاره وان تدبیر دستندن انسانی گو تعلقه بدی تاناجی وان حبس دکرن جبو تکلیوان جه دعویش دعوتوانا جبنی ده ببرن پیغمبر علیه السلام مگو حضرتی جعفر بجاری بسروکتی سر مهاجرا کرا سروک شاند حبشستانه بریا وی بشین نامه یک مکتوبک دا نویساندن دادسته حضرتی جعفر گویناج نجاشی رو ببین نواروکا و مکتوبیت خوازم تماشاوانه مر بار بکم مکتوبه رسول خدا چه بو متن مکتوبه مورگران دی زمانه کردی زمانه کردی از متن این زمان بناوه خدای رحمان و رحیم ج رسول خدا محمد کره عبدالله جبو مزن دولت حبشستان نجاشیه او نامه ای نجاشی از حمد و پسندان خدیه خدای گوجبلوی و تو اله تو نندکم گو او ملیک قدوس سلام پارسکر و محافظ انسانایی از حمدیوی دکم ای نجاشی از شهادتی دینم گو عیسی کره مریم جروح خدا و کلمه جباوی به امریوی بب جی مریم پاک و پاکش هاتی هبونه چاوا آدم جتونه ده وی آنی هبونه عیسی کره مریم جی هر وها آنی وجوده ای نجاشی استا دعوتی دعوه خدای تعالی گو تو شریک حوال و هنکوف شراتون دکم جبو ادعا داوی به حقیبه کرن استا دعوتی آلیکاریاوی دکم دعوا من قبول بک ایمان بمن بینه و بده به ریامن لورا از قاصد خدامه جبرویه که استا و خلقیتا دعوتی ایمان آنینا بخدا و رسولیوی دکم دوی در حقیقه شیرت من قبول بکه ای نجاشی از قرآب خوا جعفر و کمک مهاجر دشینم باته او بگهجن باته نگهجن باته
كبر و پایەتیە دەیناڵێکی و وان بجیح بکێ ئالیکاریە وان بکە سەلام لەسەر ئەوانەی گۆ بڕاستی تابعی هیدایەتێ بوونە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام مەکتوبێک بەوی ڕەنگی نەجاشی ڕنویسان و ژێرشان سێدە مەگۆ مهاجر دیسا یەکۆ یەکۆ دودۆ دەردکەتن دزی دەردکەتن حتا ji بۆ neyên dîtin pîrek û zilam got bi hev re derdketin ya pîrek beriya zilamê xwe çû ya zilam beriya pîreka xwe çû pişt re pîrek ya zilam digehaştê yek ji vanan jî di hengama derketina vê hicretê de bû yerek xerîb çêbûyê divê Leyla keça Ebî Hasme سلام Resulullah aleyhissalatu vesselam bala mikşe belê دبي سلام لسر واي قو تابعي هدايتي بلي. السلام على من اتبع الهدى belê يعني دبردا وها هم نجاسي دعوتي هدايتك belê وهم جي راست Selam aleyna. Belê. Divê tu tabe bibil ser يعني وها شفاف شكلك شفاف ويا أودك يعني دلي ويجي ناهلي belê ويعني نابت انه هداية لسر هدايتي يجي لو را مثلا مسلمان تشون برلنجي يعني مسلمان محتاج وابون مسلمان تشون بالعدالة تاوا فقط بردا يعني حقيقة دفي أوكا سلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيدا ما باشيجي واستبدي زمان قال لك يجرب مكتوبه خو نامه خو بفيت أوكي في عدد الرسول عليه السلام تخمن هذا السلام على من تبع الهدى belê يعني السلام لسر وايق تابعي هدايتي بونا تابعي هدايتي دبن براستيجي سلام نافكي خدي تعالى سيدا يعني ايجو لايق هدايتنا وايجو لسر هدايتي حياتا خود دومين لايق سلامنا belê rast e şuxa wê derbarê de yani navaroka mektuba wî jî xerîb e Peyxember aleyhisselam heqîqetê Qur'anê di mektuba xwe de di nameya xwe de tîne ziman û ji necaşî re tu kêmayê nakişîne yani ji bo hevaliyî bihewînin بله tu dilxweşiyê dedî bi terîma îro haşa haşa يعني دين الاسلامي تتعويذ نادي nade تتعويذ li نادي ber nagere بله بله yani heqîqet da jir dibe jî ji يعني rêzikî wî عيسى davet كلمة كخديع بله. إلقاء مريم بله. أبويا بله Seyda dema derketina hicretê de mago Leyla keça Hasme كلام û zilamê xwe Amrê kurê Rebîa ew ji wek hevalê xwe bi dizî Mekê derdikevin dibe zilamê wê Amrê kurê Rebîa ji bo ihtiyaçnî xwe ya jî tiştînî xwe ji bîr kiribûn ji pê pîreka xwe vedgere بله سيدا pîreka wî jî dibe حقی وک تجا فراغ لسر پشتاوی و هدی هدی دوی گرماتا ویدی سروان قومه سنجران دی برکتی برای خدای بحرا سور بيركا عمر سيدا بیرکا هم بخش كاوي تشوف فراغة برای خدای بحرا سور و بدلکی شکستیش باجاره خدرت که حقیقتا زور جی مرلی مزن بوی و مرب زوره جبه درخستن دوی گلی که دمشه Hazreti Ömer lakayıydı bu. Ömer ji müşrik Ömer'e Kore Hattab مسلمان نبويا nebuyi u be eziyet u tade gol münakiri nam dayid Mekke'de. Hatta o dama işkence dismani zaman hingi eziyet u tadel cariyak nave zinnire kere bu her du çaveye kor kere bu. Be lehsine kor kere bu. U gotu bina terka la tu zakir çaveta kor bu. Zinnire ji وأم عبيس أفضح بجاريانه دبي والله لا توعزا كفرن ربي ما جابي ما كور كريا وبخازوي دي صراحة بكي صرف جبو في بيوا عمر خداي تعالى وان جابي وان هردو جاريا دي ساجنو بخلاتي وان بكو جابي وان بكي جاريا دبي بنا ربي ما دي سا جابي ما خلاتي ما كر هاجر لا توعزا وانا شخام وان إنكار بكن جابي ما قد فنت كرن أبوي شدة أزيتو تعدا لأصحاب پیغمبر علیه السلام دکر لیلا دبی دکیلیکا اول دبی استرسیام دمام عمر دی چونکی دبی مگومان کر گزارار که بدمه یا جی دبی مگو اترسم دبی کلی که دزلامه مبگهم بلکی از پیرک بم تکلی منه بتخوریشی زو تکلی پیرکا ندبم يعني حرمتك هبو كيرو مثلا لخصنا جنا عيبون نوانده دبي مگو بلکی جبو في حرمتي تكلي منه فقط
دبي الترسيام قزلامي ما جنش كافور بجهمه وعمر لويخ ويجريد ياجي فقارينه ماكي ليس دبي ملاقا يهبون دبي عمر سلام لمكر دبي مسلاماي فقران دبي جمرقو اي ليلة وهاب كد تبخشكا خاوتي سر بشتاخا وخياي تبريك دور دهره تواخا هالكريه دبي مقو اي عمر والظلم متعدل مكر اما جنابا باجاري ودركبن يعني جيج مرنا ما هرو دروج دستي و تشتي امناك شينن ما جبو باورياما اما شخور هر نهار دا خدا فري جي كي قام قاربن عبادتي خبر حتي بسربستي تيد بكن اللي به ورنا مهر نور دبي عمر دليوي شوتي بحاليمه دبي متيت فرقت دليوي شوتي وبحزن لمناري ودبي جوهر وخدي بورا يعني دعاء عمر يعني او هيفيان نيارتيج عمر ذكر وعمر دلي خشوتان ودعاء دبي جمر ورقو وجبام داري ماشيه دبي او بشتيك شو كليكا قدر باسبو زلامي مهات كي هاشتمه دبي تشتد نابينامو عمر در باسبو دبي مزلامي خرجو دبي براسي زلامي مجي عجيب مايما چونكي دبي اف هيفي عمر نذكر دبي بشره دبي مگو اي عمر از هيفي دكم عمري لاوي خطاب مسلمان ببي يعني او نيشان او شوق او نرمبون مد عمر ددي ليلى دبيجي فقط دبي زلامي وعمر حنكي خد كي قرفادكي ودقحرجي دبي هر لي دبي تجي عمر دبي ذي نرم اشتركر تشمتان دبي كريم على خطاب جي مسلمان ببي عمر لا خطاب مسلمان ببي كريم على خطاب جي ايمان بين ما عمر دينه يعني نيارك اسلامي مزوم حضرت عمر تدي دمكيد وجي خندي تماشاوانه مجي لگا خندنه د سيرا د تاريخ د غير عمر مندي كسكي شو تشكو سلاحه خسي برخه وبحرش مالاخ دركتي قلت يا زهر نانا هندر ما كيد قلت يا زهر محمد بكوشم وديتي يعني بلويد درباس ناب يعني كسيج مالا بافكي رسول الله عليه السلام بتصارت نذكر جبو بافكي حتى بريد اصحابك لاقاي نوعين دبي جر قلتي نتشوي مال باتاوي تبوكوش قلتي مال باتاوي شتكي براو يعني خين كتبو جعبي نيارتيك فيرانجي نيارتيا اسلام ذكر فقط خداي تعالى دعاية تجي درباست بدبيج مريا ام ساغا دردخن ساغا جي مريا قال لك انساني كم جي بهيفينه چاغا دنگي خدا ورسوله ويدشي تدي بكلمات تدي هناك باياتك وهناك جي تدي بروجات صحبه جوانتك بروجات تبليغات اسلام جوانتك هدايت نابن دبر دجي دبي قام تجاري تقونا غاده جبو هدايتا انسانا ام بهيفينه ام هر دائم نياري مي هري دجوار جي ام درباري ويدي نبي هيفي بن نهاري مسلمان كفر يعني دماغو عمري كوري خطاب مثلا تركا كفري كريا ام دنرنغو او مثلا حتى بتشعبه هناك مسلمان كور كريا جزيتي يعني امي كينيد نافا دنابينن بو يعني وبوج اي جو مزجينيا جنته جوارهات وبو كسار رسول الله عليه السلام رسول الله ندفقت عمري كوري خطاب فقط سيدا يعني دناوا بشرا دا يعني دناوا عفدي خودي دا ام هنك انسان هاد بينن دما مرف هاد ديروكي بله ديروكي تقول بيني يعني هنك انسان انسان فرقا بله جدانا مثلا يعني عمري كوري خطاب دو كفر خود جيل بيش بو اما دماغو كتي اسلامي جي اميل بيش بين يعني هنك وها هنك انسان هنا حقيقه تدبي ايه صفا بيش خدي تعالى وخلق عندي يعني الكفر ده جيبه ودي اسلام ده جيبه يعني هوالي خرابه جيبت صفا بيش وهوالي قنجا جيبت صفا بيش افجد عنك خدي يعني ولو يعني كاركتير و لبطه هر انساني نوكه بله سيدادي ساد هنگاما چونا و هجرت ده بويرك دني غريب بكارهاتيه او جي حضرت ابو بكر جي ناوا كما مهاجرات دي يا حبشستان يا حبشستان دولمندي هري جزيره عربستان ناوا جزيره عربستان ناوا قال عرب دي
براستی جی قیمت و رومتکی ابو بکری باشخه هبون بله چونکی دعوه خوینیل سر دستیوی صافی دبون دیسا ایلو ازبت و مالبات عربا ای هری رهاوان خشک داجود حضرت ابو بکر بون لجزیره عربستانه دبی کیجان مالبات ایلو ازبت بخستا بافکی خو بشوپینه بیش کیجان قبیلیش کیجان مالباتی دهاتن مکه باوی جوید برسین چما چونکه حضرت ابو بکر بسدم تجارت قال لك الجزيرة عربستان دقاريا إنسان كي هشيوي بربو يعني هر باجار وكا مكان ناس تكر هشيوي وكا قريشيا ناس وتبع عشير وباجار جوي ناس أخلاقية سيئة جنبون سيدا يعني أخلاقية خراب نبون خصوصيتي مساعرقنا دفخار سبحان الله بري إسلاميتي فرد شبه يعني خصوصيتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرد شبه إيجاد بي أوجد نافا في قافلة دبو براستي هبونا ابو بکر نوا و قافله ده قال لکی معنیدار بو چونکی یکی وک ابو بکر نوا و قافله ده جبر قومي خوش مكه در كتا ويقول لك لوم لقريش يا بهاتا كرن نوا قال يا عرب چونكي تبي انسان عرب اخلاق وروشي حضرت ابو بكر نزد ناس كرن بير معامله كربون نقاربون بێبەختی و دەرە و داحقی ئەبوو بەکر دەبکرانا چونکی ئینسانا پێر تێکیلیا تجاری کردبوون وەکی دێ لە سۆحبەتی وی ڕۆنیشت بوون داوێوان سافی کردبوون یعنی جیهەکی حەزرەتی ئەبوو بەکری باشقە دلێ گەلێ عەرەبدا هەبوو بەڵکی پێخەمبەر عەلەیهی سەلام ji bo ew qam û ya gelê Ereb di elehê di dijê Qureyşiya de tevrakê belkî Ebû Bekr jî tevê hicretê kiribû. Divê Hezretê Ebû Bekr jî tevê hicretê bû ji Mekê derket qonaqê meşiya birê de mihibekî wî ji berê de şev hez dikirin leqayî wî bû navê vî mihibê wî Ibnû Daxne yê navê wî eslî Malik e Ibnû Daxne yanî lawê Daxne دبی چو نری ابو بکر تفدیلا خدیتی جرگو ابن داغنا ای ابو بکر وهاب کده به حضرت ابو بکر در بو مسئله خو قوم ما خودت ام انسان جاهل بو خدای تعالی پیغمبرک ناوا مراکر ما ایمان بیانی قوم ما بو نیار ما ظلم و تعدل ما کرن روش بروش اف ظلم و تعدل ما شداندن ما جی مفرا درکتنی دیت و ام درکتنش بر قومی خواهم هجرتی حبشستانی بکن دبی ابنو داغنا قال لکی اصرار لیکر گوور تو نچ حبشستانی زهر مکی تبلیتا از الحوشا کابی تخم بن حمایا خوا دقنا ایرو شونده قریشی ازیت نماد بدن تعدی نماد بکن دبی هر چقاس حضرت ابو بکر جوینات ندل خاص جیبو ابن داغنا قال لك اصرار ليدك جبو قدلي نشكينه رادبه داخوازاوي قبول لك تبدي بهبرا ودقارن حوشامكي حوشا كابي ودمج تبي سروك وبشكشه قريشيا اشرافيان لهندر حوشا كابي رونشتي ابن داغنا درت كابي سركافركي بلن دبي قال لي انسانا هون مناسكن وهون فيل كلكامي جناسكن ابيا ابو بكر لاوي بكحافيه اجي ابن داغنا يعني مالكي لاوي داغنمه وما اف انسان جنها وشون خصيبن حمايه خا دبي وكسك تيكلي بنبه قريشي تبد بين حمايته عم يجي اي ابن داغنا ان شاء الله ام تيكلي بنابن جبو خاطرته ابن داغنا رادبه ودغار مالاخه ودغار دم جي حضرت ابو بكر بظلم ليتكر نايكرن دشوبينه يعني او حماياوي بمشرك مقاطعي ليتكن يا ليناكن دشوبينه دنر اري كسكتك لحضرت ابو بكر نابن دويك اللي كيت سيدا دبي حضرت ابو بكر مالاوي دنافا محلا بنوتيم دبو المكي وجدي مالاوي المدينه قرش مكي باشخبو مالاوي مكي مندي دبي نبردوري حوشا كابي جيبو دبي حضرت ابو بكر فكري جو اقنج اشخر تحوشا خدي لكلكا خانيه خا از وك حوشيه كليكم وزي لماش بكم شخر حوشيه دي مكه گرم دم صلاوي گرمه از شخرت لماش بكم برسيه قراني بخينم يعني وك مزقفتك بتشوش جامي او جامي كي
دبي آواكر حضرت يعني حوشا كعبة نكاري براحة عبادة سيدا حتى مسلمان بونا حمزة وعمر دمكيد عبادة بدزيد هاتن دعوة إسلامي بشتي صلاة سيامين إعلام بو فقط إعلام بونا عبادتا بشتي مسلمان بونا حضرتي حمزة وحضرتي عمر مسلمان بونا وان عبادت جي إعلام دبن أما جروجا هاتنا وحيي يكم وحتى هجرتا مدينة دو دمات جي بخمبري إسلام عليه الصلاة والسلام بدزي عبادت نكرنا عبادت هر دم هشكره بو حوشا كعبه بو دبي حضرت أبو بكر وك حوشا كيلي دكي وشخرت دي نمج دكي سر نمجا خو آيات قرآن دخوين جبل ويجي جار نوالا بو آيات وسورة جنودات كبن شخال ور دخوين بدنجي بلند دخوين tabi de bala Kureyşiya dikişini. Kemasiye Kureyşiya guhdar netkirin seyda. Çünkü Arap ruhi Kur'an efendim dikirin. Heger guhdar bikrana gelek insani ruhi wan khra ne bu. Ve iman bxada ve Resulü iman. Ezbergo gregre meke vezani bun seyda. Yani millet serbest netkirin. Beli. Dibe gelek insani Kureyşi le guhdar dikin. Mesela roja avul du kes sê kes lê guhdar dikin. Roja duya dibe 4 û 5, roja siya dibe 10 û 15 û her diçe ev civat zêde dibe. Dora mala Ebu Bekir. Dibe müşrik se gire müşrik ajî jinêz di tevgera Ebu Bekir dişopandin. Çağa vî halî wî dibînin gelekî ditirsin gumanî mezin dikin. Dibe Ebu Bekir tiştê mezin wê bike yani dibe bicivakî komeli insanê me herin têkem vî dînê radibin xeberê ji Ibnû Dagna re dişîne ji hemiye Ebu Bekirê dibe ey Ibnû Dagna me ji bo xatirê te ji bo hurmeta te got têkilî Ebu Bekir nebin em têkilî wî nebûn me got bin hîmaya Ibnû Dagna deyî feqat hamiyê tu hamiyî wî ê dibin hîmaya te di rûnanê yani insanê me hişê insanê me tevlî hev dike insanê me dixapîne Ibnû Dagna dibe çi dike dibe wala mizgeftek ava kiriye û dengê bilind Qur'anê dixwîne û insan derin lê guhdar dikin Ibnû Dagna tê Mekkê gazê Hezretê Ebu Bekir dike Hezretê Ebu Bekir dibe ey Ebu Bekir mitexsî bin hîmaya xwe ji bo ku kesek têkilî te nebe feqat qewmê te şikayetê ji te dikin tu biya me bikî wernekî ya na ez nikarim te hîmaye bikim Hezretê Ebu Bekir jî wek Hezretê Osmanê kurê mazûn ji Ibnû Dagna re dibe heta niha te me hîmaye dikir mala te ava ji niha şûn de hamiyê me Allah e wê Allah me hîmaye bike radibe hîmaya wî bişûn de lê vedgerîne bi rastî jî Ibnû Dagna nava Qureyşiya de dîrokvan jî dibe hürmeta wî daha digirtin mezinekî qebîla xwe bû hürmeta wî daha digirtin feqat Hezretê Ebu Bekir vê hîmaya wî bişûn lê vedgerîne û vê tevgera xwe jî didomîne Hezretê Ebu Bekir heta müşrik bişev dizî tên bişev dizî heta dem lê jî dixin Hezretê Ebu Bekir yani dinarin bi peyvê dev ji vî tebiatê xwe bernade radibin lê dixin êrîşî wî dikin peyvê nel rêcer dikin ji sêda nava Ereba di me behsa hîmayê kiribû çunkî ev behs em ê di gelek sohbetê xwe yî pêş dijîbînin ziman hûn hez dikin heqê hîmayê di çend tişt tazê bibêjim ji bo jî zamanê me hek mabe em ê bêjin ne mabe em ê bixedin du deqê me wala dirêj sêdaveran sohbetek din çunkî tiştî balkêşin heqê hîmayê ji bo her dem wê derkev muqabil me temaşevanê me wî derbarê de tiştina em van parê bikin înşallah ev bêjeya hîmayê jî bêtir wê berfirehte bikin belê temaşevanê ezîz em carekê dî hatina dawiya sîyera Nebî aleyhisselatu vesselam înşallah di bernameyekê dî de em ê behsa hîmayê bikin hîmaye çawa bû nava gelê Ereb de حتى برنامجك دي بمنن بخير وخشية أمانة خديبن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته